Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan sigano pari batta bani panorang sogot nerion, pasada hita uhurta, martonggo mahita. Terima kasih Bapa, bani hidup niur apa begal ni pakkolongimu ban nami das bani panorang sogoton. Mariti hatamu, orang hampur apa pikiran nami, ase hatamu matongtong, onjolan ban nami, laho makorjahan horja nami seganjang nyerion. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namyon. Amin. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marenan bani panorang sogot nyerion. Naboy isisihan nami marhiteho ni channel YouTube on. Hata ni bata nagaberi gapan sigano pari bata bani panorang sogot nyerion Senin tanggal 20 April tahun 2024. Hata nine bata nagaberi gapan bata ay matarsurat bani buku sada raja-raja bindu 20 ayat 10 sada na makatahon sanon. Dopay nini Raja Israel mamambalosi hatahon mabani halak na makalhal podang ni ulang manganjang songon na do patibal podang ni. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, adong do kalimat pondok na manubut secara negatif sonon. Ulang menyerah anggolape marporang. Artini ay lahu memberi motivasi hubani haganup halak ase anggolape marporang ulang mitor mandoli. Ulang mitor menyerah. Tapi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, marhitekon ni hata ni bata hubata bani panorang sogot nyarion, siol sobuton hubata. Ulang merasa monang, anggo lape sitong-sitong monang. Masih sonay. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Parguluhan ta usido ay songon parporangan. Totu lang marporang laho manlawan bangsa atape musuh na legan. Tapi ibagas perguluhan ta sigano pari imbang ta terus do mawatawat ay ma sibolis pangaguin na sihol mangaguhita ase madabuh jana merdosa hita ilobe-lobe ni bata. Halani ay ma Bapak inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani perguluhan taon, ibagas ganupan perguluhan taon, maningon tetap do ipasirsir hita. Pakaian porang ta, maningon tetap sirsir, podang ta, maningon tetap sirsir, tak kuluk ta, lawaha, laho mandopa kon akal-akal di siboris. Jadi bani panorang maningon tetap sirsir hita. Jadi langboy HP ni adong tubuh ibagas uhurta, tubuh ibagas pikiranta, domma salose perjuanganta lape. Alani ay ibagas perguluhan taon maningon tetap ijolom hita politik. Ulang mitor puas kita atape ulang mitor merasa monang kita anggo lape marporang. Halaniaha lape ibotoh kita sonaha guguh ta lape botoh kita sonaha guguh ni imbang ta jana pori ni pe marguguh kita nuan lape totu monang kita mangimbang musuh ta. Nah halani aima ahado na perlu si pasir sironta laho mangimbang musuh ta ase boy tetap kita ibagas malas niur tong-tong mandalani guluh ta sigano pari. Tetap mahita ibagas tonggo. Ay ibagas na martonggo do jupah kita parguguh na humbani na bata. Jana marhiteon na ibagas tonggo do lambin martambah mahumane. Hapentaron na humbani na bata mangguki parguluhanta. Halani ay salinari ulang mitor podas merasa monang anggo lape monang sitongon hita manlawan musuta. Halani ay
tetap ma pasir-sir hita, pakaian hapor sayonta, ase tetap kita bui monang mangimbang musuhta. Ando harma. Shalom.